jer muңdulardın enesi. Mına bul jer ötkön kurduk elesi. Açkalıktan kurbum ölüp bul jerde kalgan ele gömülbösten denesi. Bul tasma 1916 yıldağı uluu götөрүлүштө şehit ketken ata-babalardın jarkın elesine arnalat. Meni azır ata deşet. Jeki adam bolobu, je bir el bolobu başından ötken tarih bolat turbayбы. Men ösümdün başımdan ötken bir okyanı sizlerge nasihat katarı aytıp bereyin dep çeştim. Bizdin ayıl too eteginde acayip koz jerde jaygaşkan. Oşol günü jaydın tolup turgan mezgilinde Tümenbay ağa boluştuktu utup 7 duandan el çakırıp çoң toy berip жатқан. Yusuf ekөөбүздү oşol günü kekilipke koygon tuzaktарды кароого жиберишкен. Жагым жаны ырдайын, кулагыңдын салып, Bayım, Батырхан баштаган болуштар келет. Тоосу толгон жылкы экен, томуктай жериң оюлду, кемегеден кетпей жеп, жетим жесир тоюнду, учаларың аркайып, улуларгаң оюлду, Түмөнбайың элдин туткасыңга, түзелең айтсам оюнду. Төрт тубандан ел келеді, тойыңызға болышын, төгіп 4 күн даңтайын Түмөнбайдың конушын, тобатчан келет дегенде тосып шыққын болышын. Ассаламу алейкум. Berip kelet Түмөнбай, suraganga möngüдөй, erip kelet Түмөнбай, elin bakkan er bodup, eldi tuğuldup gel bodup, boluştuktun şaydodu, jеңип kelet Түмөнбай, Sarözön çüydün borunan, jamgırçı begim gelgen beyim, jakşılardın bardığın jalpı jurtum görgön beyim, tüptön geldin attanıp, Batırkan menen baygazı, barının artık bürküttöy, biyikte turup baykaşı, jalpıga jıgattılar, jurtum biylep jaykaşı, ereң işti baştayla, kanday balvan çıgat dep boldu. Ereң işke kim çıksın? Boruk çubalban gelgen be, Salman çıksın. saytaşınday salmadı, Sarözöndüm balbana, deli Salman. başına sülküldüp, at üstünde bülküldüp, ortabaçına kalladı, bir çığa kim çıgar, bir çıksa Salman eri çıgar, başkanar düşsen engişke jеңилip namız ketetті, boluşuman ter çıgar, saytaşınday Toyda bizdin ayıldan erenişke Salman ağam çıkkan eken. Ataң örü. Oşondan tolup turgan ubak ele. Oyundu ülgerteden ata-babalarımız oynap gelgen. Yeki balbandı Kudayım koldosun. Amin. Ne oldu? Yusuf, Cüsup? Hem ne oldu Cüsup? adım sağıştı. Cüsup'tu. Kaysıl yerde. Men oşonda bala ekenmin. Köp oylandım. Emin üçün jana kimdir Yusuf dosumdu atıp koyuşkan tüşünü almadım.
Antkeni menen Temir ata menen Jamal apaga ele kıyın boldu. Kaydana yatabılıp Oy ulunum oy Kudayga nalat kılmaçı kemper. Munday korduktu. Kuday başka pendenin başına salmasın. Çiğdeyi olan bana atıp. Bana dayın ne yazık. Aylagança gayret kılgıla. Ondan göre balanı tavalı. Ana Salman, ne deysin? Kança hareket kıldım. Yusup'tun denesin. Koruydan alıp çıkalmadım. Yacıka, bu ölük tavulbasa. Şariat emni deydi. Kuday Tağalım rayımda uzat. Bu adam eninin kursağında 4 aylık bolğunda can salat da anın taqdırın beşinesine жазып koyat. Bul pende kança jaşayt, kayzıl jerde düğüne salat. Biz musulmanдар buğa işinebіз, жана талашпайбыз. Ай өлік табылбай қылған шартта дине жатқан жер болжолдонот да жаназа оқыла берет. Бала 12 жашқа чыга элек. Күнөөсүз балакатка жетелек болгон болсо, аны Кудай Таалам түзмө-түз бейишке киргизет. Кол кууштуруп отура берчү мен эмес. Инимди өлтүрдүң деп. Кудайга каршы чыккан жерим жок. Бирок ким кылганын таап, жазасын бергим келет. Кудай деле буга каршы чыкпаса керек. Адам өлтүргөндө жазалаш керек. Бирок далил болгондо гана балам. Далилдеш керек. Далил элеби? Далилди мен табам. Salman, kızıl handulu kaldırma balam. Жигиттер, не бар не жок? Кокус чуу чыгып кетсе. Ушунча бирге жүрүп ишенбей турасың ба? Salman. Сак болбойт жигиттер. Баары сак болушубуз керек. Туура айтасың. Анда кеттик. Балам, Ata, yaman iş oldu. ne oldu? Salman açuğa aldırıp yaman işke barbas eken. Öy ata, ağam ne kamsanaysın? Aldın özün işi de. Bizge hazır tınççılık gerek. Ansız da kırdal, öte oğur. Eğer ızı çıkıp gitse, elgele kıyım bolat. El. Deg ошол эл иістен эмне пайда? Эшик сагалагандан башка эч нерсени билишпейт. Ey, oğlum. El menen el bolup жүрбөйбүзбү? Salman, el. Ve ошолордун. Таймат! Koyup koy orduna. Salman, el. Erkayım. Ey Erkayım. Erkayım.
Sen bir жерде эле тикте ойлонуп калыптырсың. Sen ушул бирөөнү жактырып саркап калгандан соосуңбу я? Жеңе? Эркежечи? Салман аман сыятта. Койчу. Ооба. Бирок мага деле жагат. Пейимне дейт. Андес бар экен. Силе жаш кезиңизде сүйүп жүрдүңүз эле го. Ну что, новобранцы? Ассаламу алейкум. Саламыңа туктаган киши жок. Митри кайда? Эмне кыласың ал? Эй, саламдын баркын билбеген ит. Ажайның кайда? Айтпайсың ба? Иттің ғана баласы десе. Андрей, пропусти его. Проходи. Мен сен менен тамашалашкан келген жок. Жанагыларың кайда? Я не понял. Это ты о чем? Аткыштарың. И почему ты на меня кричишь? И кто ты такой? А? Мен Салманмын. Эмне өлүмүш болосуң? О, Салман. Слыхал, слыхал. Много я тебе слыхал. Недаром о тебе народ легенды слагает. А это кто? Дружина твоя? Неужели? Эй, Метри. Мен энимен айрылып ичиме кан өтүп отурат. Кыргызда канга кан дейт. Кудай күбө. Кыңырыш 40 жыл болсо да билинет. Анан мага таарынба. Кара, киргиз. Ты за языком-то следи своим. Не могли мои ребята этого сделать. Я разберусь. Если это сделали они, накажу. А если это не так, то и тебе не поздоровится, Салман. Демек мен сага жалган сүйлөп аткан экенмин да, э? Мен сени адилеттүү башчы экен десем. Пошел вон! Андрей! Выведи его! Мен бул ишти ушул бойдон калтырбайм. Аягына чейин чыгам. Эт мында. Давай, чакырып келчи. Атак бол. Тез, чурга. Түмөн баягыда сизди чакырып атышат. Ким экен? Билбейм. Көп жас оğulдар Изнайылга келип, ызы чуу салып, элди чогулта баштады. Көрсө, жер үстүндө биринчи дүйнөлүк согуш болуп, орус падышачылыгына караган бардык элдерден аскер чогултуп жатышыптыр. Айланайын калайык, калың журт. Улуу падышанын Николай экинчинин көлөрөнү боюнча өкүлү Митрей Петровичтин жиберген ишеничтүү адамы Терентий Михайловичтин силерге айта турган өтө маанилүү бар. Сөзүн билбейбиз.
Эгерде кимде түшүнбөгөн суроолор болсо, бирден сөз бүткөндө жооп беребиз. Эй, Гүлкө. Sen bizden de düşünbөгөндөй мал деп атасың, бия? Sen şu urdungдарыңды токтотуп, жөн тургунуң алда урдуңдар. Bunu кара деле. Эй, Гүлкө. Sen bular менен табакташ болуп алып, тилен жакшы түшүнчүлөң. Балким бизге которуп берип жүрбө. Эк, чапчагымды. Эмне? Чабасыңбы? Слушать всем! Почтенные, я к вам обращаюсь не от своего имени, от имени нашего государя-царя Николая II. А он говорит, что наши народы за эти полвека, которые мы провели вместе, стали братьями. Поэтому наши враги, ваши тоже враги. Мы должны помочь нашему царю. То есть должны стоять как один. Эй, бул эмне деп эле чулдырып атат, я? Мындай даана. Бизге түшүндүрүп берчи. Я буду краток. С каждого племени вы должны дать нам по 5 джигитов для работы в тылу. Туғандар, бұға қандай түшінсе болот? Мына, кече келіп біздің жерімізді тартып алса. Турабы? Анан қалған анча-мынча жерімізге бірін екі малымызға салықты көбейтсе. Турабы? Мына эми келіп алып, балдарымызды соғышқа алып кетем десе. Бұлары бізді кім деп ойлайды? Я, кім деп ойлайды? Түрмөнбай! Сен элди бузба! Терентий Михайлович айткандай, ак падышага жардам бербей койдук дейли. Кокустан орустар согушта утулуп кала турган болсо. Ай, тигилер бизди деген союп жейт кандай түшүнбөйсүңөр? Жетшет, тоқтат сөзіңді. Тем қойса бізді жаш балада үйрете баштадыңар. Аман соңырды қараныңарды үзгілі. Болбоса эмне? Ак падышанын аскерине алды канчы менен каршы чыгасыңбы? Ит тыганы баласы! ағайындар, туғандар, башыбызға оор иш түшкөнү турат. Ушинтип оор күндө биригип келгениңиздерге ыраазыбыз. Окуянын чоо жайын жакшы билесиңер. Ошондуктан кандай кеңеш бересиңер? Я думаю, было бы правильным решением все-таки выдать того виновника. Вы мне доверяете, поэтому я готов пойти на переговоры. Но у меня есть одно условие. Я должен точно знать, Ким öldürdün. Salman? Ey туғандар, мына барыңар білесіңер. Ай, жеріміздің сорысын тартып алды. Тура айтасың. Ай, өзіміздің суымызға өзіміз ие бола албай қалдық. Ой, салық деп тұрып пайпағыздан өте шыпырып алатса, біз қачан жинаймыз я? Ой, ештен кіріп төр біздікі дейді. Ой, жаман үйді қонағы билейт болып, қачан далдайып жүре береміз я? Ай бақұш, жетшет, тезгелігді тартып сөйле. Қачанқыға чейін тезгенімізді біз тартауыз я? Атигилерден тезгенен ким тартады? Ошаны айтсаң? Анан қалса жанағы күйкі деген. Ошолордың сөзін сөйлеп, ошолордың арығын чаап атпай ба? Аныңар
Түменбайдын ордун ала турган түрү бар. Айтты айтпады дээрсиңер. Көрөсүң, кийин мен айткандай болот. Аскерди мен өлтүрүп алдым. Мен үчүн. Элдин азап чегишин каалабайм. Кечиргиле. Салман. Салман. Балким чоң барабыз, Салман. Токто. Өзүм барам. Салман. Ушу силерге ишенген кайран мен. Силер эмне кылсаңар ошо кылгыла. А мен барып куралымды алып, өз камымды көрөйүн. Кайран Баатыр. Бокуш бул күпүлдөгөнү менен эгер бирдеке болуп кетсе, биринчи ушул качат. Көрөсүңөр. Туура айтасың. Дмитрий, кокустук болуп кетти. Атайын кылган жокмун. Ты знаешь, Салман, мне плевать, хотел ли ты этого или нет. Факт в том, что ты убил моего лучшего солдата. Солдата Российской империи. Это значит, что ты пошел против самого царя-императора. Командир, элдин күнөөсү жок. Мына мен. Кандай жазаласаң өзүң бил. Салман, твоя жизнь не так в моих руках. Кстати, и судьба твоих родичей тоже. Взять! Увести. Уважаемому губернатору, генералу российской армии, Лебедеву Александру Алексеевичу. По понятным нам всем причинам началось восстание так же, как в Туркестане, так и на всей территории Иссык-Кульской долины. Мы принимаем все возможные меры. Но, как вы сами понимаете, со своими силами нам не справиться. Нужны карательные отряды. Ошол күнү жалгыз барба дегенине болбой, таятамдардыкына бара жаткам.
Мындай аламатты Кудайым адам башына салбасын. Мен ошондо адамдын адамга ок аткан биринчи жол көрүп, денемди калтырак басты. Көрсө, адам жырткычтан да жаман турбайбы. Жырткыч да бири-бирине жөндөн жөн кол салбайт го. Салман! 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 Сашке? Салман, брат, ты жив? Сашке, сен кайдан? Неважно. Тебе надо бежать. Дома случилась беда. А ты кашетка байлап койдум. А сенчи? Я русский. Этеп кутулуп кетем. Кто-то идет. Беги. Удачи.
алып башымда турмак. Бұл не деген сұмдық. О, Құдай. Нарың тұқым бойбай қырат ма? Құдай өз сақтасын. Алдыға қылайын тарай. Асегата. Siz de misin? Ояке. Gülüyorsunuz mu? Чувата! Çekile koy. Қолың қандай? Асегата, Салман, езіңерге ешкім түшпеді? Жоқ. Жарату өр бекен. Ey Salman. Akıbadın qanday? Ошоның барын кылган сен. Тимеле кыйратып салгансың. Ey Bokuş. Oğzuna gelgen dottoğu. Okuyam çoğacayın bilmey turup. Söyle veresin mi? Сага турганга алып чатчы. Мойын, есал. Кандай токтобой атат. Sen андай оюн болсаң. Мына мен акмакка түшүндүрчү. Мына моуларга түшүндүр. Тимеле түштөн кийин бооркер боло алган кара. Ушунун баарын кылган сенсиң. Тигинде балдарды бала дебей, катындарды катын дебей, карларды кары дебей кырып атканда. Sen кайда элең? Bokuş. Men atamdın, apamdın. Ölügün öz gözüm menen görüp, tokolay başım kalıp, içimen kan ötüp duran. Sabır kıl Salman. Sabır kıl. Asır, gün öylerde teriştirici uçur emez. Digiler gelip, Koroodan adашкан koylardı jegen karşıkırça kalgandarыбызды kırıp жибербейт деп ким кепилдик берет? Ошондуктан ажеке кандай акыл кыласыз? Тиги Таз Байматтын айтканы боюнча ысык көлөрөөнү чүй нарындын эли толкуду дейт. Коктуголоттогу чакан элдер көтөрүлүшүптүр. Аларда сурак бере турган келер. Жарыктык. Кудай эмне? Тигилердин жазасын бергиче. Колго ушуруп, күтө отура бересизби? Колубуздан келген курал жарактарды алып, каршы чыгабыз. Ey! Bahtır. Ердігің бар есі жоқтық қылба. Жалғыз көлемес. Бүтін қырғыз жұртты біріксек дағы бұларға теңгіл албайбыз. Біз аттың қашқасы болсақ, қалған түгі ұшылыр. Оғызынан от бүріккен замбіректерген алдағы таяғың менен қаршы шығасың. Ажыке туура айтат. Аларга каршы азыр чыга албайбыз. Бирок айткылачы. Кандай айла табабыз? Мындан 200-300 чакырым жерде Наулашунун ары жагында Кытайга кирген жерде боордоштор жашайт. Илгертен бери ошол боордоштор менен соода сатык кылып келгенбиз.
Bir bolsa batırsan aşaları batırad. Тура, ошол жакка кетпейли. Ошол жакка кетпейли. Айтам да. Ya. Ашуын ашыппы? Мен деген теткідей чиедей балдар менен ушундай суукта ээн талада ит куш ажам болгончо орустарга барып коросун кайтарсам дагы жанымды сактаганым жакшы. Seni bokuş gele жатат. Орыстар кучагын жайып тосуп алат дейсиң бе? Ey Salman, sen beni böyle akmak göre öğrenmedin. Alar menen biz 50 yıldan beri en sonun karım katlaş жүргүзүп sapsanlı yaşap gelgenmiz. Kurunamızdan bay, tukumumuzu saktap kalalı. Tanzarda aşuğa kanıngılı. Yemisler emne kılsana roşağılığa. Amin. Kettim cağa. Ey bokuş, Emne? al öz erkin. Bırak eldi buzma. Ey bokuş. Ne kadar? Emne oturasın. Bas git. Қайда барасың қараңғыда қағылай. Басқа. Бұлар соғат. Орыстар боғын десем дағы уақытла. Ege buraya. Кімелі бұлардыға? Eri söz görse dağı kıyal özgürmeyin. Где Салман? Найди его! И кто помог ему бежать тоже? Желательно живьем. Начальник мырза, мен барын білем. Салман елменен бірге ашуда болуш керек. Алар Қашқарды көздеп бет алды. Қашқарды көздеп. Куйко, ты знаешь дорогу? Мен қойын жатақта чейін білем. Бирок менден да жақсы білген біреу бар. Ал бір жолы айлы түнде отынжа жанында киіктің етіне пышырып отырса. Жез тұрып жоқ. Ақырын келет та. Жыттайды да. Ақырын келатқанда жанағы неме. Қойыннан қанжарын алады дағы. Әйт деп! Куйко, ты со своим жестом-шуком не морочь мне голову. Ты лучше готовься к перевалу. Ұқсаңыз, начальник мырза. Да ты мне привези голову Салмана, а народ пусть дальше движется. Они там сами подохнут. Начальник мырза, мен ошоны атқарсам, менің үй білем. Ама қалышына кепілдік бере аласыз ба? Жолдош начальник. Не только это. Я подумаю о твоем балушестве. Разумно, начальник мырза, разумно. Ну, что? За государя-императора? За царя? Царя. Ошентип биз туулган жерибизди таштап, айла жок ашууну карай бет алдык. Бирок ашуунун ары жагында бизди эмнелер күтүп жатканы белгисиз болчу.
Тонды алып бер. Кече ел качканда байкуш чикөдөй баласы менен көзүн тайжемде кошо кетиптир. Бул кылганың туура эмес. Өзгө мөчүңө гүл тартам деп өз элиңе душман болосуңбу? Ата, мындай кылганыңыз туура эмес го дейм. Койчу балам. Атасынан чимес. Тигине. Бөлтүрүк бөрүгө айнаган экен. Эй! Ушун баарына апаң экөөң үчүн жасап жүрөм. Эл карасын, жер карабасын деп. Мен эмне жакшы көргөнмөн. Тигилердин аркасынан жүрөтүп атасыңар я. Иттей болуп берчип. Дагы эмнени баштадың? Жакында Кудай буйрса биз бул жерге ийгилик кылабыз. Ийгилик. Түшүнүңбү? Бирөөнүн кайгысына өзүңдүн бактыңды кура албайсың. Апаң экөөң ушунчалык эле ак жүрөк экенсиң. Анда элдин аркасынан жөнөгүлө. Кыйын экениңерди көрөйүн. Бир шорду экенбиз го. Эй, чапчамда! Көкө тонун калды. Эй катын. Мен кокустан келбей калсам, элге шерменде кылбай, курам окутпайм. Кайдагы эл? Коктуда жалгыз калдык. Пойдем. Birden cılgıla. Ay diskinizden. Çavaklar birbirine. Karma attı. Beni çıl. Birbirine karma. Birbirine cılgıla. Ne oldu? Aksakal. Tigil жердин баары көк муз экен. Өтүүгө мүмкүн эмес. Байларды сайып, терилерин музга төшөгүлө. Макул. Эртелеткиле. Жигиттер, кеттик. Жүргүлө. Gele oyna. Avale. Yet. Avale. Karabaklar birbirine. Yeter bolgula. Havayla ala. Yeter bolgula. Karma. Kolları da bekle. Gele oldu.
Ey, артманжыда. Бұл начальник мырзаның бұйрығы. Қалған жолдан түсіндіріп берем. Acalı жеткен екен. Yok, kalmaz. Ay ne oldu gitti? Ne oldu? Tosun. Ata! Gel gel. Tosun. Ay canım. Ay ne oldu gitti? Aç gözünü doktorsun. Ay doktorsun. Doktorsun. Ay canım. Sabrım. Altta bana ben hazırım. Şunun doktorumu kendime atıp toplasın koymadım beni. Kalmadı yanay. Çırpın ısınsa da çınarın ısınmasın. Hayrat kırıla. Dağıyım ya ben elini başımız kazaldım bu da. Ay yaratkan, dağım ne de geçeceğiz yaratkan. Salma. İşte bitirmiyorsun be. Kırma. Emre kanattırsın.
Кайгыңды тең бөлүшөм. Арттагы угун келатат. Эртерээк кыймылдабасак, күн да кеч болуп кетти. Эртерээк кыймылдайлы туугандар. Тоймат. О? Сен тайтыяқты көрген жоқсың ба? Тайтыяқты. Тайтыяқты? Жоқ, көрген жоқпын. Жарайды. О, жаратқан. Жерене. Көкке теңіл. Өзің қолда. Кет.
Жомарт! Жаңыл мырза! Жігіттер дейм. Кел от жаққыла. Жігіттер, Салман, келгіле жібері. Болған құрал жарақтарды алып, борчуктан акмалай тургула. Ант бизе жүрбөй калдык. Жигиттер, кеттик. Жөнөгүлө. Жигиттер. Бар. Тоймат. Sen emne jigit emessin mi? Dur orada.
Yaratkan. Ballarga toprak salıp kılan tekinimdesi. Tokumumuz şimdi kurup keteme. Ay Yaratkan, imne cazığımızdan uşul gündü görsettim. Ey Allah, senden büyük, senden uluk, hiç nerse yok. Gün öldü geçir. Salman. Aşuda İlayevay azap çekti. Kançaları açkadan öldü. Karışkırga cem bolgonu kança. Kançaları soğukka toңuştu. Denileri gömülbey, karga kuzgunga cem bolduğu kayran el. Где Куйко? Мен билбейм. Силердикилер менен кеткен. Бог мой, как же они здесь выживают, эти дикари, в юртах, так холодно. Как вы думаете, могут ли цивилизованные люди преследовать мирное население, стрелять в маленьких детей, стрелять в женщин? Доброта — прекрасное качество, Александр Васильевич. Но война есть война. Здесь мы должны держаться строго. Да, я согласен, войны без крови не бывает. Но разве можно считать геройством битву с безоружными? Мы представители европейской цивилизации, и в первую очередь русского народа. Мы должны вести себя достойно. Александр Васильевич, излагайте этот бред лучше в другом месте. В кругу ваших единомышленников и болтунов. И не морочьте нам голову. Мы не понимаем друг друга. И я не хочу быть соучастником этого варварства. Мы солдаты и должны вести борьбу по приказу его императорского величества, самодержца всей Руси. Советую вам помнить об этом всегда. Если император не прекратит эти бесчинства против мирного населения, Бог его покарает. И вы будете свидетелем этого. Прощайте. Что? Ведь он прав, Дмитрий Петрович. Что у вас здесь происходит? Разберитесь. Когда Куйко появится, скажи, что я приходил. Kança gün жүргөнбүз эсибизде жок. Айтор бир учел какыраган суусу жок ээн талаага келип калдык. Катуу чарчаган экенмин. Ачкалыктан ичим кесергенине карабай уктап кетиптирмин. Salman, Құдай қолдап ашын ашып алдық. Имиз бүтін елдің жеріндебіз. Бұлар бізді қаулаға алмайбы, бұл жағын білбейбіз. Осондықтан сен мынау тоғын ассаң шаар бар. Осол жерден тамақ аш таап алып кел десең, біз баспай қалдық балам.
өзіңе қоша тойматтал. Же ширағырақ атайды алып ал. Бара бағыла. Ақ жолыңар açılsın. Aman барып, аман келгере. Қаяққа? Керек болды. Салман аға, қоя тұрыңызшы. Атай, құрсағың ашып шаршадың ба? Мен де шаршадым. Салман аға, мен сізге Жусуптай ине болып берем. Дайыма жаныңызда болып мен сізге жардам берем. Қайғырбаңызшы. Кеттік пе я? Жүріңіз. Ассаламу алейкум. Уалейкум салам. Ассаламу алейкум. Қандайсың оғалым? Ата, біз қырғыз жерінен келатқан елбіз. Я балам, қайдан келгеніңерді көріп тұрамын. Шорду ел, шорлотыға. Yardım berse bir Allah vered. Bir yakta bizden bir tanışımız var. Bir gelse şonun kolundan kelet yardım. Атай, сен барып, біздікілерге қошылып бүтіп тұр мақұл бұ? Мен азыр барып қалам. Ay balam, bu dar çöplerdi üye taştay getayım. Üyde kasal adamlar var edi. Maqul. Ay yürü oğlum. Жүріңіз ақсыға. Biz барған жердің аты Шықанғай болчу. Елдер негізінен сууда менен алектенишет экен. Ал жерден бизге Сабитахун деген адам чоң жардам берди. Өз еліне батпаған адам. Бүтін елге дегеле ел болып кетеріне күмөнім бар. Сен кимге эле айтып атасың? Түшүндүрчү. Салман. Салман? Салман өзі жалғыз келген жоқ та. Сенин ошондо оюң боюнча өз элиңдин баары бузук экен да. Жоқ, андай емес. Анан кандай? Анан қандай? Bir адамдың кесірі бүтінде елге тиіп жатпайбы? Егер Салманды Дмитрий Петровичке алып барбасам, тигил жақта байқұш елге да, мага да тыныштық жоқ. Деги, мен эмне кыл дейсиң ошондо? Мен Салманды өлі же тирүү алып барышым керек. Бирок сен жардамыңды унутуп калгандардан эмесмин. Мен дагы убададан тайган эмесмин. Убадасынан тайган эмес. Жаш катын алгың келеби? Иә.
Апасынан башка эч ким элек. Эй, кемпир, кандайсың? Сүйлөшкөн боюнча. Мынакей. Senin başlığına kısıkkan yerim yok. Başlar aman kalar beken degen yok da. Men de ошону айтып атам да. Baldarım tiri olganda. Kızlarımda bıçkağımda Эй, kalmadı. кемпир, күңгүрөгүңдү токтотуп, эркайымды дагы алып бар. Emne? Yer kayımdı tırmağım da karmatmayım. Al yaş. Al balakatka jetelik. Мен алдашып алба. Андан көрө эртең шашкеде тиги булактан жолугабыз. Уктуңбу? Булактан. Тигине. Отурушат. Кандайсың, кемпир? Кандайсың, кемпир? Жакшысыңбы? Кана, кимиси эркек көрсөтчү. Кайсырысы? Моулбу же тигилби? Айтчы. Ха, алып келчи. Koy verçi. Koy verçi. Oğlum. Koy verçi. Akları al. Ayda uçuyorsun. Aldık ayda akları. Bulbay kaldı. Bu dele jarayıp turbayбы? Kırgızda var mı? Emne var? Bul da bizdeki. Yok kağılayım. Yok bunu söyleşken Bunu emez. da alıp getir. Bul degen Çıkın yaş. kaldı. Bul Bul öte da yaş. meleke. Bunu söyleşken emez. Bunu vermeyin. Vermeyin. Vermeyin ben yanayım. Tak kolumdu. Sağlam. Şunu böyle kalsam ne? Salmana. Ne oldu? Eme erkeceni uçay falk etti. Ay hayvan, tigil hayvan, özü gelettik. Gök çaldı. Ehtiyat bolgulaçı. Hey, korkup kaldım. Bu molda kelgende nikeni sizge kıydırabızbı je samsalığa je bizge mi? Жақсы түсінбей қалдым. Bu
сулууну мага эле берсеңиз. Анан өзүңүз башкасын таап аласыз деп ойлойм. Саке, сага мындан жакшысын, мыктысынан таап берем. Калганын судан кантип өтөбүз? Өтөбүз. Экем карба. Kargadayımdan, Ateningden ayrıldım. Sonradan baykuş tek bolup жүрдү жолдон өлүп калды. Багыңа Салман жолугуп, Атениңде жардам берип жүрөдү. Келгиле. Кандайсыз апа? Жакшы турасызбы? Жакшы айланайын, Кудай жалгасын. Салман көрүнбөйт да, Салман. Салман базарга отун алып кетти эле кагылайын. Өзүңөр билесиңер. Карсыбыз көп, кутулуш керек. Кыргыз туугандар аябай кыйналып келдиңер эле. Биз колдон келген жардамды көргөз алдыкпы? Ырасыбыз айланайын, Кудай жалгасын силерди. Силер келишимди бузганыңар тууралуу үстүңөрдөн арыз түштү. Биз аларызды карабасак болбойт. Салманга да чара көрүш керек. Чара көрүш керек. Антпесе, жанагы Салман деген немеге такыр чара жок калды. Өчүн урган эмедей баарын сабады. Биз ага эмне кылдык? Кыздарды макулдашып өзүңөр бербедиңерби? Чынбы? Чын. Бирок О дагы бизди күнөөлөгүсү келип турат. Ошону айтсаң? Эмне дейин келип турат? Мейли. Дагы бир жолу түшүнүп коелу. Бирок жанагы карызды 3 күндүн ичинде төлөп койгула. Келишимди бузган өзүңөр. Болбосо Салманды жоопко тартабыз. Эгендер, биз дагы келебиз. Кудай жеткизсин. Койду тиригиңди көрөйүн. Салмандын балекетин алдылар. Turdu. Tegi düşündürçü. Emne boldu? Maral menen Saynanı süйлөшкөндөй булактан усаттым. Бирок эркени күч менен алып кетишти.
Salman'ın barganın bilgen yokmum. Hem kanday gün bola taylanayınlar. 3 günden kalmay tölögüle dedi. Hemim ne kılavuz. Ne kılmak gerek? Töleş gerek. Töleş gerek. Bırak. Hem ne bizdi töleyüz. Assalamu alaikum. Amansızlar mı? Arvanızlar. Soyka, geç ben canıma geç. Ya bismillah. Yeli şunday, mögtürüp durganda, janağı, manasından aytıp berçi bolam. Gece karakan batır ülgünde kayra gelmez çıncaydı. Kayran kişi görgünde yetişmedi baldarı. Jeri yaşır göngönge oşanda bozala jel tumedin. Boy boyluğun çumenen kızıl jelek tumen kıykırıplı çumenen tay gelip kalıptır. Kısmaktığı namıktap salıp teri. En aksakallı karının sakalı jerige çalınıp saparı jakın tavıllayıp perişteler öldü mi bir günü gündü gördü mi ayazına ton deme azap mınça bol deme otuna mundun güde mi boy boy sarılıp yürüde mi ölgündürüm gül almay kayran kırgız baldarı azap tıyga tutat demi geçti tarıtık cat demi sekelik kızlardı uşu düşman tarıtık al demi tündüktü jağıp kıyrattı kaygısı baştan taptakır taştan kırgız var eken bir gütmen iyindeş olgan kırgız var eken bir şıvaya suğuna tongon kırgız var eken ayune çendeş jatkan kırgız var eken hamın atcan uşun tep bakkan kırgız var eken kayran jurt oşundoy kakşap get baraytat kanar allaşkar egin jaştap ketip baraytat kavrgası koş kavat kıyrap ketip baraytat kayrı tartı uşunday uylap ketip baraytat kayrat üçün anseda çiğnap ketip baraytat kavrgası koş kavat kıyrap ketip Geçiriniz şimdi hata. Geçirip koyunuz sana. Huçeyfu, sizler sözün örgüt durmadыңар. Haşamda kaytargıla. Hem ne? Kaysakça. Anamlara başım aman kalsın desen. Bizge doğu koygandan ne kılasın? Çakal gözüme görünme. Emne durasın, çoğul. Жөне, жоғал. Çoğul. Сага караганда Салман мыкты азамат экен. Андай жигиттен биз эркени талаша албайбыз. Түмөнбайдай берешен байлары, ажыкедей акылманы бар эл эч качан кор болбойт. Kor bolboyt. Sizler men düşünmediler. Men degen ulu orus elinin öküldörümen baylaştanmın.
Hey, Орус ел için ele sen aytkандай. Улуу ел болса. Андай эле сабак шоун акмакка ишене койбос. Төрт тарабың кыбыла. Чык эшикке. Тур. Эмне турасың? Чык. Эй, чык. Чыгып кел деген. Чык ал. Эй, тур эшикке. Чык. Бар ошол ишенген адамдар. Чыгып. Эмне турасың? Бар жогол. Кандайсыз ажеке? Кудайга шүгүр. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы балам, жакшы. Сизди ооруп атат деп угуп, бир чети ушул баарыбыз алдыңызга келдик кеңешели деп. Балдарым, бирөөнүн жеринде султан болгончо, өз жеринде ултан болгон жакшы. Кандай дейсиң, Батырхан? Ооба, тура. Жамгырчы, Оу. чүйлүк туугандардан кабар барбы? Ажыке. Боом дел кырылып калды. Өлгөндөн калганы бул жерге келдик. Эптеп жан сактап атабыз. Бирок айтканыңызда калет жок. Кандай болгон күндө дагы айлыбызга барып эле тиричилик кылганыбыз оңго. Эй, жамгырчы. Эмне деп атасың? Бир туруп бул жака кетебиз дейсиңер. Бир туруп тигил жака кетебиз дейсиңер. Бөйрөктөн шыйрак чыгарганыңарды токтоткулачы. Элдер жаңы эле отурукташканда. Мен кетпейм, ушул жерде эле калам. Ушул жерде эле калам мен. Шамкан, сен эмне деп атасың? Ичер суубуз, көрөр күнүбүз болсо жашарбыз. Өлүмдөн бекинип, эч ким бул дүйнөдө калган эмес. Туулган жердин топурагы алтын эмеспи? Туурабы туугандар? Батыр, жол болсын. Жалғыздап қалған екенсің. Сүй қинап атауы же күйт қинап атауы. Ей, Бүйкө. Элге кылган кыянаттыгыңды качан токтотосуң? Элген келсе Батыр. Сен азыр аркы дүйнөгө ата-энеңдин бир тууганын аркасынан узатып. Seni öldürüp kanımda bulgan gelmeyin.
Элке эжемдин коркпостон барып Салман абамды жардан тартып алганын кийин элден уктум. Алардын ортосундагы тунук махабатты мен эч жерден жолуктура албадым го чиркин. Ошентип кийинки жылы жерибизге кайтып келдик. Ал убактагы кубаныч менин жүрөгүмдө эң бактылуу күн катары бүгүн да жашап келет. Бул окуя менен мен эмнени айтайын дедим. Бирөөнүн жерине көз артып, тыныч жаткан элге бүлүк салуу жакшы эмес. Ырыс алды ынтымак дегендей, биримдикте болуп, башчыга баш ийгенди үйрөнбөсөк, көрүнгөн келип кордук көрсөтөрү турган иш. Кудайым берген жерибизди көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Мекенди сүйүү ыймандан дейт. Ыйманды туу тутуп жашоо гана бактылуулукка алып келет. Түгөнгөндө түтөгөн кыргыз, кырылганда күчөгөн кыргыз.